Yannick bimeze bite se bro? Yannick. Yannick Bizimana. Ataka de APR FC. Amazi ariko turabukunda kapiteni wacu nubwo yasize Kiyovu paka Miguel. Ndabakunda. Murahamagara. Yeah. Namwe murabizi bibera kwa muganga. Byari bibi cyane sheribe. Be honest babwiye. Yannick bimeze bite se bro? Yannick. Yannick Bizimana. Ataka de APR FC. Amazi ariko turabukunda kapiteni wacu nubwo yasize Kiyovu paka Miguel. Ndabakunda. Murahamagara Miguel wanje akitaba ndakunda pe ufite ubwo yitwa Miguel. Bakubagana bimwe. Miguel ndongere ndakunyica mu mama. Je t'aime toi mama Edo. Mayirongo ino hano. Okay. Kimenyi nakwishimiye hano igoma bya sigoma. Ila isimbi. Kimenyi nakwishimiye. Kindly please. Batu bagoma tunawasalimia sana. Tunawasalimia what? Hapo Miguel nagaza gutuma mvuga. Kindly please tell me a secret how you can someone have a healthy relationship mutubwire sheri please babwire. Ariko rero namwe muze gutubwira ukuntu mugira abana bitonda. Umva turenda kuzasara hano. Allo. Miguel uri sinagutisha telefone. Okay shuka. Rukundo Joshua. Shuka. Uzaze tubigane. Oya babwire like akabanga kamwe. Buse naka. Ubundi urukundo uko mbibona ni ukwihangana. Kwihanganira ibintu byari byose. Kwihanganirana. Kwihanganirana. Ko mu rukundo abamo ibintu byinshi. Really? Yeah. Okay. I will give you mine, guys. Don't worry. Ariko mu rukundo kwanza mugomba mugakundana mwe babiri mwese. Okay, I think kubahana. Right? Kubahana nabyo bigomba kubaho ariko ntago bakubaho mu buryo utakihangana. Allo. Abantu bari Mozambique. Turabakunda. Love you. Mwana zakina kuri. Wabonye patience, that's right. Atuma muruhuka. Kubera mvuga cyane. Kibazo se Miguel yakurikije nyina cyangwa nise gukubagana. Mbabwiye ukuri Miguel yakurikije mama we mu gukubagana kuko murebye nta mama wandi mu gutwi urabona ko yakurikije mama we. Ndagira ngo mbabwire ko Miguel atarageze cyo gukuba. Oya. No raturangije. Nimba ari ibyo off. Please YouTube channel please. Murasa neza rwose Imana ibarinde. Thank you so much. Yes we telefone yaje we bana Miguel ngaho toragura. Gira vuba. Lolwa ikorera he? Lolwa Lulwa ikorera mu Gisimenti on ira building shasha iriho station ya Rubis. Ino inezi iri mu Gisimenti. Bakorera muri floor ya kabiri sha uragenda parfait zirahumura ibaze bagwereza ariko reka manze nkubite Miguel nacyo genda muri muserera nanjye penalty tayari uri gusiga shokora mwakoze kubana nanjye we love you from German greetings from heaven really greetings from heaven shu ko sara isi gucyarera ijwi ryanjye rimeze sigaye nari sara ariko ndwayemo n'inkoro ako kaboro rakibuka yes I was there nabwira abantu ko narwaye have you went in heaven yes I was there babwire ko narwaye yarwaye inkoro ariko gake birimo birashira hello ariko rero namwe ibintu bya muyango kandi nge naje hano kwabwira ko merewe so okay babwire sheri wanje ngaho the stage is yours ndigiye the stage is ngereka nimerere nk'abarundi ndigiye ngaho babwire sheri umerewe gute umerewe ariko kucyuri kukumujyaho ndagenda Efisto ko yaje nagwe muzashake kamambiri yo gukubita Miguel n'ubundi ese we ko mbona ari muri rugo kandi who's like your wife from Rwanda who's like your wife rero mwereke sheri bisaba amasengesho nanjye kujya nisubiraho bisaba amasengesho Nani nizere ko umeze neza kandi na sheri wawe ameze neza nje ntabwo umeze neza narwaye inkorora ije nikiri magara matata kwanje mata
mata so urashaka iki kurira umupira ndashaka kureba match hano niho byabereye nizere kumeze neza twese tumeze neza tumeze neza uretse ngira ko ushaka agakorora gake gake. Hello, I'm watching in USA, from USA. Ubu njyewe ba Bubuna bageze ku kibando. I know. Ariko bazabura gake gake. Nanjye bigere. Ndafata urusiripu. Ejo bundi no kujya bashyira kuri ngo match ya PSG, sibyo? Oya anga zikunda zihindura. Ku buryo igumaho. Zaba. Abatazi Zaba uyi niwe. Como estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ni español. Wese urakizi? Kristo yaranyigishije. Abatazi Zaba neza ni impanga yanjye ariko akaba ari nawe Yesu ukuri. Zaba aruzi ko ari Yesu. Yesu ntabwo wabonye Zaba filime ya Kigali Yesu. Ntabwo uzi ko nzi iki español. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. As you can see, my captain, Aristide Mugabe. What's up, my bro? Onesme bitese bro. Muraberanye. Sorry for today's match. Ariko ubutaha muzatsinda Mugabo. Kandi already nyifite ngiye kamambiri yo kumukubita. Ngiye kugura kamambiri ya 11. Shu urafaniye equipe hagati ya Paris Saint-Germain na Newcastle. Ngende gufana PSG. Njyebwo ni Newcastle. Reba ngari aza bibiri yanditse ngo guys ngo ntago mubirage mutandukane please. Ko bagikaptiye. Kimenyi turagutekereje Espagne ndabona uze kuvuge abo shu wowe uzahandi hano ndenda kujyana Espagne akaguterekayo Lili mureke soon very soon jewe munyereke Miguel twamwanze Miguel kapiteni w'igihugu ngo no Miguel ngwino ari umuntu ugushaka aje yiruka ngwino. Okay, are you tired papa? Are you tired? Say hi. Okay. Gira kapiteni. No sikurira hano hatari. Gira kapiteni ngo how are you? Ngire. Okay ngamwe no hano shobora. Gira kapiteni ngo how are you? Akoze Julia yabaye. Chibeji I love you. Bebe nanjye. Ayiwe. Ego rak. Shagira just soma papa wacu. Bebe njyewe. How about mommy? Miguel ntabyo amakipe ntabwo abizi. Miguel, how about mommy? Go! Miguel, go! Bravo! High five. Gagenda umamagare Betty. Yobwiye Betty ngo ngwino mama aragushaka. Miguel na Miguel bose ni bamwe barakubagana mbese anga baba. Babonye Simbi. Hi Simbi mama Kate. Julia Dichi kuchus. So Julia akuge kuri bwiza gafite crush. Uri gukira papa mie? Ndimo ndakira. How are you? Nawapenda sana. Tunawapendaga. Na sisi pia barasubiza na sisi pia. Nasisi tunawapendaga. Yes, that's a serious question. Ari umwana what can you Miguel even for the first time navuye muri operation no munsi navuye muri operation Miguel yashatse kureba impamvu nari kugenda neza ndi kugendera kuri Becky araza aransunika bro yaransunitse kugira ngo yabonaga abantu bose bari kunyitaza Miguel yashatse kumenya impamvu ndi kugendera kuri zira bona agarasanzwe zibona aransunika abonye mbabaye abantu ubu ngo asigaye ngendera kuri
niyo agiye nko mu cyumba kagenda kakamutanga imbere kakahita kamufungurira umuryango. Ize migona Junior ngo arashaka kuzagura massage kugura Junior. Imisatsi ko atari myiza yande ya Miguel. I think ari ya Miguel ko ari yanjye on point. Shanda bakunda cyane turagukunda, we love you to see this. Ndabemera tu. Thank you. Abakunda cyane murakoze, ndabemera tu. Peace out. Wa mugabo we. Hari umuntu ko nanakugaburira. Hano dufite televiziyo y'igikoma abo shu. Sindari. Ko numvishe mwakimaze. Ndarya kuko twari twasangira mugabo. Shu. Ibintu ndi kubaza kugikoma ninjye bitangiye order. Commande hai kirahari. Hi Miguel, I'm Congolese. I live in Kamembe, Rwanda. Niko goalkeeper Congo. Kwenye timu ya Bukavu Dawa na penda sana. Training zako na kazi nazifuata sana. Oh, my brother. Kimenyi ifurize intsinzi Rayon Sport. Rayon Sport iri gukina sheri. Wapi? Good luck. Imisatsi ya Miguel muri East Africa irayoboye. Good. Imisatsi ya Miguel wapi kabisa? Jewe negeje. Rwose bro murangusengera no kiruzaze muri turagukeneye. Okay, thank you. Next, ndabakunda. Kimenye kuki wowe gikoma cyane. Dore njye witangiye command. Sibyo? Ariko rero umva guys, rata nabonye ko kwisibo twagiye kuri Canal Plus. Shubura Mbappe abari kutureba. No kuvuga ahubwo mwemba muri kumureba. Oya Mbappe ego. Mbappe abari kutureba ahubwo Mbappe mwemba muri kumureba ntago Mbappe bari kubareba. Uko byagejeje umutima sho. Ubu tubajije Jado Kabanda tukabaza Tricky tukabaza buryoye bavuga ko Mbappe atatureba. Muyanga ngo igikoma yo. Igikoma gusa. Nicyo cyanjye. Kimenyi get well soon. Get well soon. Reba Junior ngo sugo Miguel mwazamusutse direde. Oh yeah. No. Ndino. Baby, are you single? Asura umuntu ababaza amenyo y'umunwa areba arya ngo neza. Reba umunwa. Maze amenyo y'inkoko areba umunwa. Akose umurwayi ninde uri kwitabwaho n'ikimenyi cyangwa sha umva nkwereke. Jewe ninjye kwita. Salama my big brother. Papi nkunda. Meze bitese. Manura sorry. Ineye imashini. Imashini yogosha cyakora nkiteza imbere. Ko wabisetse se. Nayishaka. Ubuse mwana. Kandi hano mama Miguel afite imashini nubwo yahiye umugozi wa. Miguel yakurikije indi imisatsi buri. Ubwo ni mama we kuko ngiye wirende magazi. Irende. Aho shi. Kucyunda kwishaho tuntu twiza gusa. Bwa bavuze abakubagana ko nabyemeye gukubagana imisatsi. Ino misatsi gawe. Reba mfite n'ikintu bita ages. Hi bro, umeze gute? Meze neza papi. Imvune se iri koroha. Birimo biroroha. Urabona ko ese kime buriya ya prank ya buryohe yaguhamagaye. Akubwira ko yaguyemo umuyagiyo yakiriye utenwe. Turabemera babwira babyakiriye gute. Uravuze ngo umwana baramujyanye. My brother David nakubonye. Yeah. My brother asiga commentinga kuri comments z'abandi biremewe ko mfite byinshi byandenza. Ego. Feel free. Genda ushire genda requesting duhurire kuko ndabona live ni yandera ni n'ugwanje none mama Miguel shu wazi nibindi ngase gutubuga ari mwiza imbere gute ya nanjye mura muri surprise ni surprise ndarangiye noneho birancanze ndikumva mu mubise umutoma w'ikinyesha umva asi umuntu uri kubaza Miguel ninde nako Betty rega nabwiye Miguel ngo ajye kuzana Betty Betty rwari gukira kapa yanyu nakasa mutwe nibisobanuye cyishu akasa mutwe simbizi nabibonye akubwo wenda kafite imagine ko kapa yacu irenze oya nabo tugushaka cyakora kapa ndemera uvuye kumwe iki papa
uvuye kumuki amata it's time to sleep Betty nimudasoma comment yanjye ndabatera mu nzozi oya iyo comment ahubwo yizare tuyipininge tumva muri mudasoma comment ngo baradutera mu nzozi napininzi nimero ako nagaki wambaye njyewe cya Papa Miguel yambaye isengeri njye nambaye ikanzu ariko mama reka duseke baze rya zina twakwitaga muri misingo kibarimo buriya yaravuye he jya kuhashaka rero yose nta hantu hagiye aracyahari shumanuka uri kuza okay kira Mr Goalkeeper kiravuga musaza merci beaucoup muraberanye pe muya mugabo ubwo mujya cyari kuvuga muhagana mani bro cyo uzababwiye we no utashu bawe kurumva ku kazi wanzengereje ngo ndihe urihe kakana kabisa uno mwana wanje mureba ndamukunda babwire ntabwo njya muhaga umpamagara ndi no mu kiganiro uvuge direct so hari umuntu wavuze ngo se Miguel ese kwa Betty mumureke Betty ni umusitari nta nubwo yatwiteza ngo yaza ese uwo mwashwana bibaho ibintu uhita ubibona iyo yaje uramubona hari abahita babikwereka gushwana bibaho muri relationship ni ibintu bibaho uburyo mubivamo uburyo mubihandoringa nicyo cy'ingenzi nawe ndabakunda rata imvune iri gukira neza kabisa musaza muragaragara neza how are you he's okay he's trying to ndabafana cyane mbakunda kubi merci mukunda Imana igukize mu ngo wacu merci nyonzima mwango ntimenye thank you ase mwaduhaye kubwiza niba ninjye se na shira wanjye ni mwiza njye nta kintu kirimo kabisa ese ko utari guhaguruka ubereka ukuntu ugenda kuri Becky ndagubereka cyuza nazima nshaka kureba reba ukuntu uzi ko nice couple ndabakunda Miguel yaturirimbiye koko Miguel rero amasaha yo kuryama yageze twe twamuretse kugira ngo abanze abasuhuze hama akahita ajya kuryama ni saa 4 guys saa 4 z'amanywa shomura ntabwo biratsinda nawe ndajya mubwira sibyo ndabakunda cyane pe mwatumye ntareba match ewana ntabwo batumye utareba match ahubwo wowe watumye batareba match kuko ni wowe waje imbere sibyo sheri njyewe mu Bwongereza mfana equipe bita Sunderland ufana we mu goalkeeper hanze David De Gea aracyakina muri Messi na equipe afite ariko ari umukinnyi wa Mani captain Zuma biteš Gaju charmante merci bando irashize oh my god DJ Willy ndiko kuvuna papa irani itsinze Newcastle guys update Newcastle itsinze Paris Saint-Germain umwana muto witwa winga kimwe 0 ubita Isaac Imana bakomereze iby'urukundo abo shobora aba goalkeeper iyo babatsinze mumva bumeze gute bibabaje uko uriya goalkeeper uzi ikintu cyo gukora oh my god turi kumwe rero Alisson Becker bro Sunderland nacitswe dore cyambere kinje twakibonye ndashaka kubatwerera thank you YouTube channel ntago muyizi yajya ufukede kuri YouTube murebe YouTube channel yacu wabwire ko n'abantu batazabasha kuza like muri wedding yacu tuzabahereza link bakajya bireberaho ni saba link mwirebe
ndabakunda cyane abantu batazabasha kuza mu bukwe bwacu tuzabasha hari umuntu wabeshye inkweto ntabwo uri gusoma message tuzabahereza link mu buryo Mike mwabikora Karabo just for free. Claudius Chama, Miguel is back. how are you my man? Wow, fana dege hagati aho muri beza muzaramba. Thank you. Miguel, how are you? Yacu yabuze kabisa. Miguel, amakuru yawe kutaryama sheri. Kuryama? Oh, mon frère Basilou Ndiaye. Comment tu vas mon frère? Allez, voilà nangiye kuvuga ngo kino gifaransa. Cyangwa ushaka kuvuga ikize ngo mufashe